Bur, Dewa murah saya. murah? Aya itu di mana? Oh, pamilari kan tuh. Betul. Contohnya kayak di itu nya, larinya. Tapi lamun ngobrol jeung si Murad mah kudu tarik. Yang rada torek. Ya. Efek ya? Dasar. Rat, itu aya babaturan maneh. Nah, Nyawa. Nyawa itu, tapi lamun ngobrolnya ya kudu rada tarik dah. Conge tadi ge. Nah, itu ngobrol. siap teh kan dipaing. Ampun. Pak Murad. Bener cacing api tadi. Udah teh seperti berawak gitu ngomong teh. Ayah naon? Wae cek si Nabil. Bener. Kemana we? Anjing bener kamu. Nabil hubungnya teh. Ayah wae. Aing ngingu we entong.